SDC कैसे कैंसिल लोग हम प्रेगमेंटी Ajar sonda adoradam ki pasu jongsi dokok pote kiduk dera to makisung dokok titi. Lasi pinini phain korke thamarni ada por phai keba nompen phuloni constituency along phuloni revenue circle asahima thein no along ASC KSA KNC atum chilang petpen kachisong padopon. Athi non Caribbean Autonomous Council BJP Sorkar pen longle mati anam ki papat pikpena jok pina anakisung dokokji. Athi inglong aswatum ke kiduk dera tum saiden. Lasi medu ki papat big puti konat pensi ki piaja kong dopo. Lasi laso ki papara pot puthot kai tenga son pachido dangji mati ki papara long che khroidun hek thepusi kachisong pon along hang taram pon. Lapen aphi isi lo tok jirpen phuloni revenue circle along ARO aphan lo pajirpon. Phuloni pen Mirjing Hansi report Karbi Daily News. তেখেতলৈ আমি স্মাৰকপত্ৰ আমি ACC তৰফৰ পৰা আমি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ লৈছোঁ ককিলা ডিষ্ট্ৰিক্ট তথা চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা বাকী এই স্মাৰকপত্ৰখন মই চেনেল পঢ়িবলৈ লৈছোঁ এমেম্বাৰ নাম সাবমিটেড টু Dr. Turiam Rohan, Honorable Chief Executive Member, Caribbean Autonomous Council D2 by the Autonomous State Demand Committee ACC through the Assistant Revenue Officer, Colony Circle, District Colony. Subject demanding immediate withdrawal of new land policy 2023. Respected sir, we the undersigned on behalf of Autonomous State Demand Committee ACC would like to draw your kind attention to the following issues of Caribbean Autonomous District relating to the new land policy 2023. Sir, tengo pansin itu malu kali dampo. Dilining dia tha belo. Decision ke decision. CM sir, honorable CM sir pansin itu malu kali dampo. Kami kali ke ACC tapi KSA cancel kerana cara begitu dulu. Mereka di dalam pelo Central Committee kaceraya te itu along made air office along itu isi pintu lalu ke pi mati sesonglo akhipi bangalalo Caribbean Autonomous Council pen ke damtang jula ciklu mitu lulia mitu kabar premium kadu bela kabar thaya patha bangke Caribbean lo arat pan kidu kela arat pat bangke me pilu lagi longle ke pavi japan sila bangke tapte longle ni pan bangke claim lo laso pathak silitum Atubi 22nd November di Pulong kami itu Dona Papa dulu Memorandum Pilo Honorable PM Councilor PM Chief Executive Member Dia Mohang masih tumlo pidam lo lasi laswa en kita ketok kami en mau kami dah kiaru kami yaru pasami pidam lo lali betul ke markan yang untuk masuk sepan kali malam si bagai lalu la midu ke pemar bagai kan orang dah ke bari madu itu bagai itu langsung betai lo itu belum pikir modal pidam kami pen finish sekat pen ke Hamnen district itu ko Bajan district itu ko aloti nama itu atau pon masih laswa reply bangen nonku bangke bab council authority itu ko punya dison dan lu pun itu bang dong dia langsung bang ACC Autonomous Demand Committee ini bangke akonsensi ti na branch ti na district ti tapi laso government the council ahin pen laso division langin ni dia do laso division apa tak bangke kaci wai pada rat fane wardes du program konting kon bom se rat tu kaci ni ne pola mabelo bote ke laso se paci di thudak nang la abi du ka bat loge nor ke Caribbean lo ke nar tu chindi lo Tahun committee tapi nol ada kami Pululi Center Town Committee tapi facility ko pilo bagelo sita da longlia red pa badelo longlia red pa badelo longlia bidu pa badelo la supela jok pake rara tum no make pot khaina ke jipi dai bhal bidu jipi dai mata me tu dam dang denglo ate economic policy la tum dam chindi lo rara tum kisung ke boydo rural economy la sobai kadu ya position me pilo la si la sona position se dolo la bake la si rara tum ke don bake rat tum sela susesi rat kacitu siwa ingom non mangki rat tum chindi da lake party pola gailo tribe kopina tribe pola gailo kopine party pola gailo lake
Pede religion pala kailu anu tira bang putira kadi biang long ke doa na rat bagi affected lo bagi adu lo tala bagi lo le pilang bagi le rok pola bagi